pusan karju bang la ke mes channel lo ningarong perfect lo social media tung lo pusan karju phekapot ni tum so cheng constituency hin penan tum hana kero nang pilo la bangke pini sitame nili thanta bing tung te pini nili so cheng constituency official sia president Bida Singh Teron anuvel lo putang ke la non nili fikar ya bangke komalo lage bongo sena kali lo lage official sia leader side delo lage lasi chini nai Andrew Singh timu nahok le dosita lapen cleaning son rohang nahok le dosita lapen amus rohang nahok le dosita mo alang tum phani tum ning theklo mo apor hut election hut MLA election hut bangke alang tum ke lage BJP phan ke 100% jok tik lake alang tum doling damaling seta mo ki jok por bangke hemprek ka chisong ko madoma putang ke lage FSRC lo ko FSRC phansi atau hut jok wek ko lake ni like tham tap palila sirket Agosto pai situ semet kalau tumpang kecupanan ko alam jiban ke porteng kenan sitong dun ko churu lo semet card news katende card long live katende time news difu news 18 news 7 katende card long live kita news fast hado ya to porteng kenan sitong dun ko churu lo isi bangke tuman hanai patumi Soceng konsensi PSLC bitung untuk pen jasemet lah Dr. Nomor Mumin Afhan. Opini ninga puni pupni kecipeklan. Atau solam tielo nilitum nili nithang lapen jala Andrew Singh timu lapen diamus tanghan. Nilitum amen en ponsi latum jasemet laso apres bangke RD pikono sunang lasi alang itu masum mane la hard class alam pakai di tumbangnya lagi tengkono nih, lapan ke jasemet itu nili claim boy non berteman ya sehur kardiang ngomong jasemet BJP lapan ke kapre political party kan kapre dia kan tok sih claim BJP party kapre hai dia kan sih claim untuk doktor toleran mohon kardiang Thomas Council CM alangli amang ke mana tengpen ini ya sehur kardiang ngomong lapan di masal non ke bangji 2026 MLA election hut stame karbiang long pen long po MLA election tu pasal long po election long tam mesen percentage pen kapi hai pasi campaign mo stame alang litumbang ke nili tumamen ang parta nili men rumsi ning heklong pasal ni tu lah sila anang mo bang biar lang ke ning hi ang ne lapan ke nili ke BJP ke join ke Desember tarik ko iban si join lo swap ki pen ke nili hala sorry dalam jak pilo tunggu tu di sosial media masuk pilo pemosting ko era truck along sa January tarik isi pen ke continue do de sang se kasi mass joining apura pen kapre political party pen pachiusi Bharatiya Janata Party along kapewan labjia phan itu ma CM Dr. Toleran Mohang pen khara teng pen karbiang no atok anu aratan ning isi bet pen ke do thip pen karbiang no isung itu ka farman artikel 2 sampai la non alang li dobong ahut asiem dobong sa kapichunya fansi ki ontung intellectual pen chingki bong chingwai bong la suamon sam ke dolong yung si komadne na kelang dolong epen niliputak paten komadne mania putak la su karbok tau mangke labag itu Bharatiya Janata Party hin nge teng kono ne la pen ke la sona mangke kono ni confident ni he nili APSLC pan claim bom la alang to mangke cleaning son no hana phan ning theklong itu APSLC hai bukan iye mangke nat pen si kan iye tamu pen alang itu pen nili ahem ke dam pata be kun ka chingki pata nili je theklong le asil hailan kan iye mangke nili puthak kapal soni phan mangke la tum matha ne la pen ili tum ke munit jo ili tum phan na kirai siningang song ke do itu mahem ku arna matum si nili ke claim ko pima la pen nang nili claim ko pima la tum hatu beta ahopet ke claim long pembalaman la pen arna ke dun yo ko long sa la si la hai bangke charbok nang ne pen ni alang tumhan ani kongko pen pina ni ke sualam ki pu butabe alang tum men si tu teli hum sa hum ni ligi salang li ni tu li men nang mong pon nang ke la ke chok chip pik ko bang si ni ligi jong pon lo asi alang le tum so la third class alang kan ni bangke e karbiang ngora ta dengu ne apen ke jong hele alang tum chip pindak jong hele claim jong hele ningji tap social media no paje thang kusa non ke banji 2026 MLA election lalong truk karbiang long pen di masa long ke BJP Bharatiya Janata Party highway ji tapi langsung election ki judul prote IPSLC masih lagi perithang pa bidet
alai lo kan teman kelab dah ke pasini kita si ladak Karbiang Long arlo umat ni ali datum ke bang tong kethelan Bharatiya Janata Party lang pulutan de labang mungci si kami athe non nikan kripo ni ka de pulo pini pen jenglok nikan kripo ke akapre ka party dak ke bang ni ke kacecar masih cecar ce lagi kelak dah alam asina teman tong sekot tenang alam tiga 8 jalo kardo